Assalamu alaikum, hurmatly mekendeshler, hurmatly qimmatly qatnashchilar, amansızlarmı? Bugün 20 avgust tuğanlar, Жалал-Абад областы, Нокен району Бүргөндү Акбата мал базарындабыз туғандар. Бүгін ушул жерде кыскача алынган, сатылган баларды көрүп билип беребиз туғандар. Маке мингистин баларын, маке арада улактын аттары да чыгып калат туғандар, жакшаттар. Алардын телефон номерлерин да калган аракет кылабыз туғандар. Өке кандайсыз? Жақсы несі дей қоқысталап. Айти деген палванда бұл. Шеден болып отқан содаларды қысқаша тартып көрсетеміз туғандар. Қайырды ме болды? Содан неде қыстымақ алтыларлар қызып тұлқан екен ғой. Жанбай, жақсы жерлерім бар. Біліші отқан жерлерім бе? Жербе қойды, қышта қат сұраса бербей тұрып адамы кейін деген жерлері таппайлы қой. Болды. Қаншасы болды атасы? 92 берді. Шатқа? Бер кап. Жоқ, қойчай, анда қылба, бер болды. 92 000 сомго сода болуп аттыр тугандар. Азыр атты айландырып да көрсөтүп коелу. Жашы бир 3-4 асыйы бар окшойт го. Tam sen okutkandın, can iştegen ama okutkan mı? Suraştıracaksın da olup gidiyor. Kayerden eкен aka? Ayın yutundan ekin de. Pazar abi. Bersen gezdiğini de geldi. Hayır. Burcuğun da oldu. Allah'a salam olur. Sıra kaça var mı? 110 bin. Yalnız. Qaysi soda oldu de? Ukam, buna soda oladı. Hazır 124 binge algan eкен esi. Biz 115'ke surap atabız. Anan keyin buyagın görөбүз, daha koşabız. $110 000 soda olapmış. Bişkekten gelgen eken. Жақсы нерсе екен жана. Кәлләсі қалеті оның кәлләсі. Жана. Сондай тұғындар. Содан болу да тынақта. Kaççı? Ölçek. Ya bunu kulağın koygansın, bu bunga ey. Kulağın, hürmetlim, kulağın koysan. Talay eke qanchaga bitdi? 92 000 so'mga satıldı. O 88 000 so'mga soda bo'lyapti. 500 so'm Semiz bag'ida turgan ekan biroq. Qancha oldu at soda aka bu? At soda olsa 100 000 bertasiz ba? 100 000 so'mga soda bo'lyapti. Aylan tegren şu kokatın canına gelip to'xtab qoldim tuğanlar. Şunun yaşın qo'ldan kelsa telefon nomerini alıp qo'ylar. Tuğan qandaysın? Atın yaşın ne eken? 3 asın. Basıçı? 120. 120 000 so'm. Takavulaq. Takavulaqning ati xudo xolasa. Sizga bog' kerak. Bazar so'radi-ku? Qanchasi bo'ladi bozor? 106 000 so'm.
Telefon numarayı aytып koy berесиңби? 505 mene. 01 62 89. 01 62 89. Kişine görsöt koybaylыбы, nары beri. Kişine bastırıp поворотторун кişine. Жыяны бар. Жакшы нерсе экен. Mayli bozorun versin tuğan. Jerdot kança eken Jerdot? 130 bin so'm. Yaşıçı? Yaşı жаңасы. Taka ulaq. Torpa ulaq tegiz. Je anda ense öneri yok mu? Oy baş yaxşı eken ha? Telefon numarayı da aytып koy berебиз bilem? Ha. Mayli. Сұрап қойдық туғандар. Телефон номерін сөз сұрап қойышыз керек не дегені. Комментарийге мұны атты номерін сұрап қой болыпсың дегендер болып қойды туғандар. Сол үшін сөз номерін сұрап алып қойышыз керек. Мұны аттынан номерін сұрап қойырыш керек екен. Қоймалға міне тұрған жерге жақын екен. Анша-мұнша жini келгендер сой үйретілем дегендер шығып болады ғой. Kızık yerinde tartıldı damla ki. Beş kaşka kanca eken 5 kaşka? 250 bin so'm. Kimdi ki bu? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizniki bak. 5 kaşka mı ki? 250 bin so'm. Yaşı ne eken bunun eken? 4 ası ya. Boyu dele 1.55'ten öyle okşaydı eken? 1.60. Telefon numarayı aytып koy berебизби? Российский болайы. Çekirden polisin koşup aytısınız gerek de onun eken. 7953 144 14 10. WhatsApp'ta только, только WhatsApp'tayım bu la. WhatsApp номер tuğanlar. Çalıp. Только WhatsApp'tan gel. Aylan tegireni tuğanlar ke жылкы базарға келіп тоқтадым. Жылкы базарды өзүнчө видео кылып чыгарам туғандар. Азыр ат базарды тартып бүттүм, Кудай кааласа. Эми бүтпөдүм. Чекеден аралатып сода болгон жерлерин аракет кылып тарттым мынакей. Эми азыр кийинки видеого мынакей жылкы базарды өзүнчө жалаң жылкы базарды тартып киргизем туғандар. Азырынча ушул болду болгону. Сиздер каналдан алыстабай туғандар, лайктан басып каналга катталып тургула мынакей. Азыр жылкы базарды тартып өзүнчө жүктөйбүз туғандар. Bize göz yoldan etrafını bak.